Il ressemble à la robe.
Il recouvre la tête et tout le corps du dos, jusque sur les côtés et descend jusqu'au petit nuage. Le voile n'a aucun ornement, aucune bordure, et Marie n'a aucun bijou. Elle a toujours une couronne de 12 étoiles tombées sur la tête. On voit un peu de ses cheveux sous le voile et To, kar se je zgodilo, bo spremenilo svet. Svet? Ja, ves svet. Ne razumeš? Ne. Ne razumem. Zbežala sem nekam, kjer je tisto, kar se je zgodilo, postalo bolj otipljivo in resničnejše. In če že išče priče, potem sem to jaz. Vem, da so pisali o stvareh, ki jih nihče ni videl. Vem, da so pisali o vsem, kar sem preživela. Vem, da so se trudili, da bi te besede nekaj pomenili, da bi jih vsi slišali. Kot zrak v nekaj brez vetra sem, ki ustraja v svoji negibosti. Ko kot svet zadržuje spomin, jaz zadržujem dih. Ampak spomin je del mojega telesa kot koža, kri in kosti. Ne morem deliti na mesto koga drugega. Ne morem pomagati, da mu bije srce, da mu kosti ne oslabijo, da se mu koža ne naguba in ne morem povedati več,